sa mga kondo guys. Di kami ga inom dito. Ano ba? Alright. Holy moly. Sheesh. Hi guys, what's up? Yusuf. Okay, si Bon siya guys. Hey guys, nadimi din yung Joseph. Agad big boss. Naka-decide mo kung may LAAG ba no? Yeah. Tanawa. Agisa mo bitong pagka kuan bitaw influencing awa daghan kay na nanguyog. Kaya sila nga mo ba? No? Ana mi. Hey guys, kita na dito. Guys, nami diri sa Light Paris do no. Tata ni do no. Amni tapad lang do dai. Ngayon kasakay-sakay mo tanim barko dai. Ngayon di amani. Motor ta kajut dito sa kuan kay go ra puta maghan. LAAG lang. Oh, LAAG. Sa. Kuan nagut sa resort nagut to. Kadto. Oo, ito bang pinakabarato ba? Barato lang. Kalinga lang gala. Ngayon masakit ang barko do. Lingaw ra. Kalinga lang gala. Ni mata mo ko, bali. Naka-decide yung tingnan namin boring naman kay dito. Naka-decide ta do no nga. LAAG tag Cebu. Oh. Hello ni Cebu guys. Kita ra dito guys. Let's go. Bon. Do. Lugar lang. Lugar lang. Nadia si Joseph kay naman gani sila sa igdaan ng Jod. Sila dire man tato Joseph. Guys, update guys. Yara kami dire. Wala na mi ka oras dire. Naabot. Welcome to my guys. Sibon guys, so kaon ra. Tulog kay Beragad ha. Nabot pa dire sibo. Lingalinga lang gud. Anta guys, anta. Lingalinga ra gud bono. LAAG di ba? Lingalinga. Joseph po. Guys, namalimig bus. Sibon bay kapoy na guys. Joseph. Foto yun guys. Nama ka rin. Kami diri guys, tara Joseph guys oh. Tara si Bono. Guys. Order Joseph guys. Kanang libre ba libre. Ano man good. O sa balik ka ng kwarta doon no. Balik ka na. Masya si Bon guys. Yo, si Bon guys. Hi guys. Goodbye Philippines lagi daw. Hello Cebu. Dito lagi ito nga building oh. It's one of our newest parks in Cebu. That's why we have black voting sila. So Cebuanos gave 1 million votes. So this is where also our kilog here, sponsored by Emily. Ano po? The partner trading here with Windows Chinese and because he was Di kita ni guys, biyaan kong Joseph. Islamic kon guys. No. Islamic Cebu guys. Lag-lag ragot. Hi guys. Bakit? Islamic Cebu guys. Lag-lag ragot doon. Okay. Wala, lag-lag lang. Lag-lag. Sorry lang ba? Gusto mo yung over. Baka may lingaw good sa sumpol na po dito. Guys, kung nangatala bito mo, ganun naman si Bon o si Hey guys. si XDexter dito si Bon. Guys. Wa man ni mata man gumi ba? Agsa Domingo ba to dong? Matala mo na diri. Oo, may lingaw. Oo, may lingaw ba ya? Ano din? Yala. Survey para sa vlog ba? Ano papart? Lagi ko ana. Among tour guide. Ang tour guide lucky ni part lucky. What about you, part?
Cordova Link Expressway. That's an 8.5 kilometers long. Yes, sir. Okay, next is who can show me a unused napkin. Unused napkin. Okay, Jay. Mayor, our mayor is whatever. Tayo and then turn right. We go as a group lang. Okay, please. Guys, nga sa SM season guys. Taglaag ba? Kasi Bon, no? Bon, sa may master rin sa XS. Sa XS. Ay, sa mga property? Oo, sa mga property ba? Kita man? Gamay ra? Ay, gamay ra. Ano na mga on ba? Diri ta mga on. Bon? Oh, dali. Ako rin bala. Sa may bala. So, kailangan wala ibulikan. So, if you are... So, kung ta kay diri sa Cebu guys, kung napalay Wamili Plaza gag. Bon, no? Walay Plaza. Walay Plaza. Hi guys. Wamili Plaza dito. No, SM ra SM. Oo sila, ingunana ako ng libre. Sige lang, pangaon lang mo, nalipay ko. Script sir, pwede mo magulo-halo. Halo-halo ka na eh. Everyone, anyone? Hi. No problem. Guys, no chopstick, no problem. Guys. Awa guys, sige ni guys. Ulyohan, putang ina. Welcome back to the bag guys. Nakaimig. Nakaimig. Elevator. Invisible elevator guys. Wala na kita, wala na ba? Basta bang pag-tingin? Yura kayo. Particular dito sa ako. So, it's almost ano na po. Document ka niya passport. This is a joint project of the Philippines and Japan. So welcome, good evening. Welcome back to the outside world. Medyo kusog-kusog lang ngayon, no? So, parts of our port area. Kasalat sumpa. Just kidding. And you will also see the first bridge to showroom of back offices, then follow. Thank you. Hey guys, ano yung yan yung, well ma, luxury resort daw, 5-star. Ngayon, building dito ako yung Cebu kay. Naanad naman may very good. Kita, sige rami diri. Kapila lang ni diri good. Diba? Plancha rin. Plancha sa kay. Di ba siya masalik sa mga mate kung yung plancha. Gusto ko ako good. So, ang gapi karon sa among room kay si Bon. Hi guys. Kaya ganyan sa mga si Joseph man. Small thing. Small thing. Lit na bagay. Nami event ron guys sa mga millionaire ba? Guys. Guys, dagoy building diri guys. Kun mo diri guys, Cebu ba? Di man Cebu diri, Mandawi ba? Mandawi. Siya mas CR guys. Dili CR diri guys. Dili CR guys ba? Oo na guys, ako na siya guys. Ano yung Cebu? T-shirt ba? Bawal na siya guys. Sige guys, bayin ninyo guys. Putangin na nyo guys. Tagad mi sa among event ba bitaw mga millionaire. Millionaire yung event naman niya. Ala private name to no. Sige guys, di lang masaba ninyo guys kung unsa mi. Pero na may program niya. Kita-kit sa tanin niya dito na.
Ano outfit na guys? Millionaires Guys. Millionaire Boys Club. May meeting guys. Nabi sa Cebu, may seminar. Sir. May seminar. Ha? Kita na ninyo guys ha? Wala, hindi mo maka-afford nga guys. Guys, lakot guys. Guys, ito lagi may pan guys. Tumi sana meeting ba? Billionaires. Meeting sa mga millionaire good. Ano na good? Ano na good night? Ano na good? Na. Pila ka oras niya, Dex? Dua. Dusit kami Mactan Cebu Resort. Join in welcoming Mr. Lucky. Kaning kinabuhing dato, tara. Lag mo diri guys ba? No? Mana mong meeting sa mga VIP ba? Yeah. Mga mayor mong kuyog seminar. Pining ceremony di migikan guys mga midris Cebu ba? Immersion, no? We have representatives. Guys, nag-meeting. Meeting mga Billionaires Boy Club. Ano yung logo sa Billionaires Boy Club? Billionaires Boys Club. Ano yung meeting with this Cebu ah? Kaya aron mga profit na ako ba? Malagyan, no? Yes. Di guys, itarata sunod. Lingaw kayo mong pinning ceremony guys ba din? Sila guys, mga kauban na mo kay na sila dedicated nga like balay sa among mga classmate, mga taga diri dito sila gipatulog kami guys. Diri mi natulog sa hotel. Yes. Ako ang hotel guys, for FYI. Oh, tayo mga cartoons good. Cartoons ba? Guys, cozy kayo guys. Shooting room ba? Kasi, Kanista ko wala. Wala, siya. Swimming pool mga guys. Kita-kits sa rata na guys, no? Guys, no? Let's go!